Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün sentyabrının 20'sı Cuma akşamı kunu. Ukrayna'nın Avrupa Birliği ve NATO'ga intuluğunu anayasada kaydetilmesinde bir adım. Ukrayna Yukarı Radası Avrupa Birliği ve Avrupa Atlantik bağlaşmağa taba Ukrayna'nın stratejik yönelişindeki esas kanunda dönüşüvnen bağlı Prezidentinin kanun lehasına kol tuttu. Endi netice çıkarmak için vesika Ukrayna Anayasa Mahkemesi'ne verilecek. 321 депутат bu dönüşmeye kol tuttu. Переважна більшість українського суспільства. Ukrayna cemiyetinin çoxluğu Ukrayna Avrupa Birliği ve NATO azası olğanına kol tuta. Çünkü bu demokratik hukuki devletinin kuruluşunda ve onun tehlikesizliğini temin etülüvünde esas kefaliyet olğanını anlaylar. За даними недавнього соціологічного опитування фонду Yakında Demokratik Teşebbüsü Fondu ve Razumko merkezin geçirgen içtimaiyyat soravının malumatına göre Ukraynalıların 70% Ukrayna'nın NATO'ga koşulmak intuluğuna kol tuttu. Bu da 2015 senesi көрінген Sabat mailinin tasdığıdır. Ми з вами заборгували Biz sizin Ukrayna'nın Avrupa Birliği ve NATO'ga intuluğunu anayasada kaydetilmesine adım ettik. Bu içki hissiyatlarımızın yolunu gösteriyor. Bu yolga durduk ve asla geri adım etmeyeceğimiz. Ukrayna'nın Avrupa Birliği ve NATO'ga koşulmak intuluğunu anayasada kaydetmek emniyeti hakkında Ukrayna Prezidenti de aytaydı. Petro Poroshenko parlamentke Ukrayna içki ve dış vaziyeti hakkında yıllık müracaatında kaydetti ki Ukrayna öz yoluna turdu ve Moskvanın tesiri altına kayıtmayacak. Bağlaşım ve Avrupa Birliği ile bütünleşuvge intuluğu ise bu yönelişte denişilmez bir stratejiyadır. Ми нарешті вибралися з лабіринтів багатовекторності. Akır sonu bar olğan tabilikten kurtulduk ve 2014 senesinden başlap öz yolumuzdan ketemiz ve bu elbette Avrupa Birliği ve NATO'ga koşulmak intılığımız. Yalnız bütünleşuv Ukrayna'da tınçlık, tehlikesizlik ve müstakilliğin kefileti. Ukrayna halkı için ise yaşayış seviyesinin köterilüvü. Kırım Tatarlarga karşı baskılar. İşgal altındaki Kırım'da mahkeme ekim Smail Timendarov'nın dersin ekstremistik malumatının tarqatkanı sebebinden qabatlı dep tanıdı. Ona 2000 ruble kararının $30 miqdarında jeremiye tölemesine daim hüküm çıkarıldı. Timendarov Kırım'da belli ekimdir. FSB hadimleri çalışkan hastahanede tıntuv keçirerek ibadet odasında dersin ekstremistik olğan kitaplarını taptı. Ну, что я хочу сказать, что... Ne aytayım, kanun oyledir. Birini istegen şeyge mahkum etebilirler. Sımarış olsa kimni isteseler mahkum ederler. Evvel meni herkes bile bana bir şey olmaz dep düşüneydim. Hakimler ve prokurorlarını tedavi etem. Sımarış bar, sımarış yapıldı. Lviv talebeleri ilhak etilgen Kırım'da mahkumlengen ve 186 kun açılık tutkan Ukrayna faali Volodymyr Balukh'nın destegine video hitap çıkardılar. Akıyda 6 uyken sınıf talebeleri iştirak etti. Olar Volodymyr Balukh Rusya tecavüzü günde cesaret göstergeni ve aynı o gibi adamlarının sayesinde Ukrayna gerçekten de müstakil devletke çevirilgeni için teşekkürler bildirdiler. Слава Украине! Я Ukraynaga şan-şuret, sizni böyle sözlerden selamlap olğanımdan memnunum ve sizge yardım edecek, ruhunuzni ketirecek video çıkıp olğanımdan da sizde evinizge sağ selamet qaytmak için büyük gayret olsun dep. Хочемо дуже сильно подякувати. Buna dayanğanınız ve asıl da olğanınız için teşekkürler bildirem. Tasavvur etem ki aramızda ne kadar mesafe olğanını ama ümit etem ki bir gün kısmet olsa biz mutlak Lviv'de görüşermiz. Kırım kahvehanesine barıp Lviv kahvesini içermiz ve yaşayış hakkında laflar yürütermiz. Rusya FSB'si Volodymyr Balukh'ны 2016 senesi dekabrının 8'inde yakaladı. FSB hadimleri Volodymyr Balukh yaşagan evinin tavanında 90 patron ile birkaç trotil şaşkasını tapkanında iddia etiydi. Ona karşı ikinci cinayi iş Aksheyh yani Razdolny kasabasındaki muvaqqat tutuluv izolatorunun rehberi Valeri Tkachenko'nun arizası esasında açılgan edi. Kırım'da mahkeme Balukh'ны
сахтеве уйдурма кабатларындан 5 елға колония қасабада азатлықтан марум етілмесіве ондан ғайры 10 бин рубле қарарнин дорт 600 бин гривна мехдарында джереме төлемесіне дайыр үкім чықарды. Володимир Балух мәкеме тақиплері елі разы олмағаны үшін мартның 19-ында илан еткен мұдетсіз айчылықны тұтмаға девам еті. Балухның имайесеве оқу қоройчылар о Украина тарафдары олғанындан репрессиялар құрбаны олғаныны түшінелер. Чүнки евінің дамында Украина байрағы елперейді. Авропа бірлігінің адалет меселелері комиссары Вера Юрова Русияны Олег Сенцовны азат етмеге чағыра. Ве она Украина темселжелеріні ве мұстақыл екемлеріні көрсетмеге талап еті. Бұның ақында Юрова Русия адлие назиране йоллаған мектебінде язды. Бұны инсан ақлары бойынша Украина юқары радасын векелеетлісі Людмила Денисова Facebook сейфесінде хабер еті. Қайдетті ки халқара топлулығы еле бірлікті Русия назиранден жевап беклемектеве. Хатырлатмақ істейім ки Русия махкемесі қанунсыз суретті Украина режиссері Олег Сенцовны террорчылықта сақтеве уйдурма қабатлардан 20 еллық шидетлі апис жазасына мәкюм етті. Майысының 14-інде Олег Сенцов бұтун сиесима бюслерні азат етмек талабынен мұддетсіз ачлықны илан етті. Закарпатье велиетіндеки берего шерінде украинлерге паспортлар берген маджар консулу аккредитациядан марум қаладжақве Украинаны терк етежек. Бүгін ақында Украина тыш ишлерный зәрлігінің башы Павло Климкин Фейсбукта видеохитав вастасынен білдірді. Оның сөзлеріне көре тыш ишлерный зәрлігінде более әрекетлер систематик тарзда олғаны беледі. Олар маджар ишдешлеріні бұның ақында тенбелееділер. Ми прекрасно знали, що це відбувається, попереджували наших угорських колег. Бұны біліп маджар иждешлерімізні тенбелейдік, ама бұл әнді избаттыр. Оның үшін бұна бір түрлі қаршылық көстерме керекміз. Бұл консул Будапештеда башқа бір маджар шерінде қайтажақ. О, бұл дипломатик құрылышта сәже бір құчық парча чықтыр. Ялныз екі ел бар. Бірі бірлік, екінші бір ерге кетірмейже ел. Біз не япмақ керек олғанын білеміз. Сайлав біздің маджар иждешлерімізді. Минск кетишаты тәліке алтында. Донбассның вақтынже ішғал етілген топрақларында сақты сайлавларының кечіролеві Минск анлашмаларының тарафы оларақ Русияның мечбуретлеріні боза. Бұны Минскте уч тарафлы контакт группасының отырышы біткен сон Леонид Кучманың матбуат кетебі Дарка Олифер білдірді. Сайлавлар тек Украин қануны бойынша Украин ферқаларының ве күтлеви хабер васталарының иштирагынен халқара көзетежелерінің незареті алтындаве ОБСЕ стандартларына көре кечіріле біле. Ве Украина ве дүния сақты сайлавларының нетижелеріні қабул етмеджегіні қайдетті. Олифер Русия тарафыны Донбастан вазиетні алетмек үшін япылған бұтын әрекетлеріні йоқ етеже қарарандан вазгечмеге чағырды. Ватиканда машна адам сұрысыне бары пұрдым. Дорт адам яраланды. Олар хастаханеге кетірілді, бұны ерлер хабер васталары білдіре. Илк малюматқа көре чақылташ себебінден 35 яшлайдавже машна узеранды незаретні ғайып еттіве. Ромада ратлықта бұлынған лехлерінің машнасына бары пұрды. Қаза Святой Петр келсесінден бір қач метр ұзақлығында олды. О ерге полис ве құртарыжылар келіп шықты. Қанын құройжылар бұл қаза террор әйлемі олғаныны тұшынмей. Донецк шахтері ве Алман Ховенхайм тақымы матчны әке-әке сабынян бітірді. Курышев чемпионлар лигасының группа қысымының черчевесінде кечті. Донецк ойыншылары матч девамында әке-кере жева бермеге мечбур олды. Алманлар гол 6-ncı dakikada көрсеттілер. 27-ncı dakikada İsmaili takımlarının imkanlarını bir etti, ama da birinci taymda Hoffenheim Norveç urgan golü sayesinde öge geçti. 81-ncı dakikada Ukrayna Şahtör takımına Maykon yutkusuzluk bağışladı. Nevbetteki maç oktyabrının 2'sinde Frankistan'da olacak. Şahtör Leon takımı ile oynayacak.
Бүгін эки Украин клубы Авропа лигасында чыгышларыны башлайжак. Бірінші раунд матчында Полтава Ворс классы Лондрада ерле Арсеналнен көрішəcек. Киевде есе Динамо Казахстандан келген Астана такымыны қаршылайжак. Кеченлері киевлилер идман кечірді, бұндан ғайры Даниядан келген яны ойынчы Микеле Дуэлундны тақдим еттілер. Футболчы Киевде 10 күнден берлі, ама милли чемпионатта енді дебют етті. Авропа купалары ойынларына уста и шанса 99-й рақамда чықажақ. Құрметлі серджілер, бұл дақиқаға бұл сонки хабермасы дадачы хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV елі олыны сағылықнен қалыңыз, көрішкенде.